Subscribe khlai di Triprasa A to Z YT channel no. Tini ni ana o video ni topic ngkha photo ni size no bahai ke edit khaina je kabang MB tongmono bono bahai ke 50 KB ni under rok amhai rok bahai ke khaine chung IBPS chung ni je online form fill up khaipro chung je photo upload khaina nayo khaina nangbo je 20 KB থেকে 50 KB ni under rok ke chung koila saimana nangna bahai ke edit khaine koila chung Pixlabs apps bai edit khaine bahai ke khaine naitung di Pixlabs apps नाम परा नाइ जे केसे background white color no the background no sakao tongnai di plus icon aro click khaine from gallery o click khaidi obon pore photo select khaidi bo photo no size kom khaine nai tong bahai ke edit khai photo ro khai mano chikon khai diro jodi se upload ro khai nang ro image size en tong ro click khai di tabung nai ro custom ni tola tong nai di square ro khai ke khai mano tabu ro busuk khai nang jemon IBPS ro khai nang 200 into 230 ro jang ro 200 into 230 khai nai tabu go nai di save khai nai o plus icon ni gana naro save khaidi save khana di image save ongkha tabo ang file o thangai check khainani je abo 50 KB ni under o dengkha lin details nai nang tabo busuk KB ongkha nai di 22 KB dimension ongkha 200 into 230 pixel pixel le bai kaham ke no khaimano edit Pixlabs ni sarabote oino app bai bukhaina ang tabukte kaisa app bai phunuknai photo and picture resizer ni kaisa apps tongo o apps bai tabo ang edit khai phunuknai o apps bai bo edit khai mano o select photo tongo select photo o click khai bo photo select khai ni mano take photo khai mano direct camera o photo bai mano o 96 KB nai di 96 KB no ang 50 KB ni under stramnai ro percentage tongo percentage hisabai bo KB kom khai mano ai do 36 KB angkha ro size ni tongo size o click khaine mai ke hab dia ba define bo khaine mano nije bo suini mano ro 100% khaine 20% khai ke bo KB on 36 KB o the size ni tongo ja click khadi amoni pura nai di tai ro khai mano nai di weight height naidiro weight height botongo orobo khaimano aro custom tong custom click khaine 200 into 230 bukhaina mano je sukhaine asukno khaimano oro je photo edit khaimano bini setting save ongui thango aro save khaina naiya tabu thangi nene file o thangi nene je 50 KB ni under dengkha ongya details na fine o dongkang ya naidi dimension bongka 200 into 230 pixel size bongka 37 KB haino hai angte kaisa apps bai edit khai phunu konai bai ki image size no kom khai o apps ni mung ongkha image size naidi image size so payment pore naidi pixel cm nc rok joto khaimano naidi joto khaimano photo select khaidi uyang kinar naidi photo hayang tong gallery ha aro click khaine photo select khaina di bo photo no size kom khaine o photo no select khaina di naidi pixel bu khaimano ro khaimano oke nc khaimano cm khaimano bo khaimano kai pixel ni khai phunok nai naidi width height 200 into 230 khainai 200 into 230 khaika
Abon pura naidi yang download haike kaisa icon tongo aro click haike photo save ongnai. Ani photo save ongkha already. Je ang je tinta apps be edit khe phunmane o apps ang description link o ditonai na rok download khene mano description o thangoi. Signature no bo haike na edit khedi ang signature ni phunukliya. Kaisa khata bo signature suine mobile be photo boi haike na edit khaidi. Ani o video na chajak khana channel na subscribe khaidi, like khaidi, comment khaidi, share khaidi, support khaidi Tripura A to Z YT channel no. Hambai.